अहानबदा मरुदा पाव खुरखुल मानदब यूमफम रिलीफ केम की कोऑर्डिनेटर सिंदोपियो हाइना रिलीफ केम अदुदा चंगजफम लौदुना लैरिबा सिंगना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट खोंजंग चंगसिनख्रे खुरुमजरी ISTV पाव मीटिंग ताबीरी पुमनमकपो तराम नोकजरी पाव संदोंगना पिजरी खुरखुल मानदब यूमफम रिलीफ केम की कोऑर्डिनेटर RK सनाहल खुदक सिंदोपियो नत्रगा हाइरिबा रिलीफ केम ता चंगजफम लौरिबा सपर मैना की खुंजा सिंगी ओइबा तोंगानबा कोऑर्डिनेटर हापियो हाइना सपर मैना दगी हौजिकना खुरखुल मानदब यूमफम रिलीफ केम ता चंगजफम लौदुना लैरिबा सिंगना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट गेटा लाक्तुना DC उनद्री फाउबा रिलीफ केम ता हल्लोई हाइना अहिंग यारेक्तुना खोंजंग चंगसिनख्रे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी लाइश्रम लोइदांग कौबी नुपी अमना ISTV दा फोंदोरखिबदा मखोंदगी लांजेनदुना हौजिकना हाइरिबा मंदब यूमफम रिलीफ केमदा चंगजफम लौरिबा RK सनाहल असे मसाना मसा असे लांजेनदुना लैरिबा मियोय अमनि हाइबा काउथोक्तुना कोऑर्डिनेटर ओइरे हाइबिगे अचाउ अरम कारदुना रिलीफ केम अमतदा पुन्ना लैमिनदुना अवाबा कया खांमिनरिबा इनमेट सिंग दता ताबदा नुंगाइतबा वहाई वाता कया सिजिनबा खक नतना केम अदुदा लेगे हाइरबदी महाकी मखादा लेगदबनी नत्रबदी लेबा यारो हाइबा वाफम यानिंगदे मरम अदुना DC ना अथुबदा एक्शन लौबियो हाइके मखाई निपान तारकपगी साइसिदा अखोई रिलीफ केम की कोऑर्डिनेटर तो लागा अखोई ब्लॉक सिदा R ब्लॉक अमदी S ब्लॉक अनि कारक सिदा लागा मान हायैदबा वाही कया हायरमे लैरिबा इमा इबेंजिंग थमदना चाक तोकपगी हक्तिक लांगनादना लैबा तंजा सिदा लागा माना अकाम अफेट ngang नोय करी दोबगी सुमाइना तौरिनो आइना यादबा थबक तौरे आई इखादा नोय लैगदबनी आई इखादा लैनिंद्रगदि नोय मफमजे थादोगा चप्पे आई मफमजिदे आइना ताथोकपा ngamneना माना यामना हायैदबा वाही नोय साइदा लैरिबा नुपीसिंजे बियोसिदा लैगेरा काइना यामना हंदना अखोइबो मागी खोंयागी इफुंदौना ngangamबसिदे अखोइ यानिंगदे अखोइ लांजेलगा वाना लैरिबने आई ngasiजे लौ कुमुरिबने लौ कुमु हलागा हजिक सिदा DC की गेट सिदा आई हजी इसाजे फेरे फेरे हाइगे लैरिसिनी अखोइ के अवाबसे DC ने तौरगा अखोइ मफम दुदा हंजलगा लैहनगे हबरा अखोइ मफम अमत पीगे हबरा नत्रगा अखोइ रिलीफ केम दुगी कोऑर्डिनेटर सिंबीगे हबरा अखोइ की तोंगानबा नत्रगा अपुनबो ओरना मा फम थादो हनबियो अतोपा मा हापियो DC की साइड अखोइना आफुल तौजरी Lions International District 322D की मखादा लेबा Lions Club of Imphal Global की अनोबा Board of Directors की installation ceremony की थौराम इम्फाल ईस्ट की हाइंगांगदा लेबा मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स की मार्जिंग कैफेदा पांगथोखरे थौराम अदुदा Lions Club District 322D की immediate past district governor Lion THK Sosing PMJF yauna miyokana sarukyaki thauramasi ahobada malemda ingtapa puraknapakidamak sarukyaki Lions Club ki members singna minute ama tumina leptuna isorgi mafamda thaunisdaki Lionistic year English nikun manga amadi kuntaruk asida nauna club asida yauraklaba BOD amadi members singbu masak takpa amadi angamba thakta Lionism gi liklam matung ina nation asigi amadi iramdam asigi yaifana ba thabak सिंह तौनबा वासगलोबगी थौरम पांगथोखे कांगलोन काइन चिंग लेबाक कोतुना पुरंबा 407 टाटा गाड़ी अहुम कक्चिंग फॉरेस्ट रेंज की स्टाफ सिंह फागतख्रे गाड़ी अहुम अदु MN01AA 4929 MN01AA 4931 अमना नंबर याउदी हाइदे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फंगबा पाव असि मतुंग इना हानदगी हौना चंगसिलकपा ड्राइव की मनुंग चना थौबाल फॉरेस्ट डिवीजन की DFO L जेसिली की मिडेंग मखादा कक्चिंग फॉरेस्ट रेंज की रेंज ऑफिसर सुंदर हुइड्रोम अमदे पलेर की बीट ऑफिसर नांगमैराकपम ब्रिकमजितना लुचिंगदुना कक्चिंग रेंज टीम अमना कोइना चतुना यंगसिलिंगै मनुंगदा कक्चिंग रेंज की ऑफिस ममांगदा फाउतुना लाकपदगी गाड़ी अहुम अदु फागतखिबनि हाइरे फागलबा गाड़ी सिंग असि ड्राइवर सिंगना फोंगदोरकपगी मतुंग इना मखोइना लेबाक सिंग असि रेंज ऑफिस की ममांग खोइबु खंगसिम एरिया दगी को लगा पुरकपनि हाइरे कांगलोन काइन चिंग लेबाक कोतुना पुबा यादे हाइबा मणिपुर हाई कोर्ट के अथिंगबा लेना लेबाक कोलंबा असि यामना लाइबक थीबनी मखा ताना अदुमक अथिंगबगी मयोक्ता चथदुना कोलंबा थेंगनरबदी लोगी मतुंग इना गाड़ी फाउबा मलकपा याय हाइना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर अमना फोंगदोरकले
Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Nisaki Mayokta Chatharakpa campaign ki saruk amoina amasung Manipur Khunaida Nisana Piba Chaicheng Singbu Paktok Chauktokna Wakal Khantha Minabagi saruk amoina Kadana Senduna Nongmi Oiba Awareness Program ama Khongman Zone 5 Community Hall da pangthokre Kadagi Secretary General Takhelamam Git Chandra Maitaina Hauziki Matamda Maira Paibi Sing asi Mapangal Sonthabagum Tawi Masi Afaba Khudam Nate Maira Paibi Leibana Nisa Chaba Khara Tang oirabasu hantha hanbangam libane ima sing na maira paibi thoktuna naha sing na nisa chariba sing asi aikhoi gi tungi mirol sing gi khallaga tangai fadana thingba ama changi nisa thingbagi khongjang asi ima maira paibi sing gi marakta politics saukselakpana maram oiraga thamoi seng na thabak pangthokpa ngamdre aikhoi na tangai fadaba aikhoi gi bot atu khak thadabagi mahuta aigi mi gi haina chongthorakpana maram oiraga praja sing na nisa thingbagi thabak thoramda thajadaba ama oina uhalle haiki Thaubal District ki Manung Chana Leiba Lamding Laikai Manga, Lamding Nasikong, Lamding Chirapur, Lamding Khumantem Laikai, Lamding Ilangbam Laikai Amadi, Lamding Mamang Laikai gi Chahi Humfugi Mathakta Leiraba Myoy Singi Oiba, Senior Citizen Forum Lamding, Thaubal District Manipur Kauba Forum Ama Sengkre, Konjeng Bam Siambu, President, L. Subhash Chandrabu Secretary Amadi, T. Sarat Chandra Sarmabu, Treasurer, Puna Member Taramathoina Saba, Executive Member Singh Khankre, Ngasi Lamding Ikop Ning Thau Laibong da Pangthokpa Pau gi Mifamda Nauna Khalaba Forum Asiki Secretary L. Subhash Chandrana Chahi Yam Silaklaba Ahal Singh Asina Thengnarakpa Kaya Adu Haurakliba Tungi Mirolgi Naha Singh Asida share Tawduna Naha Singh Bo Afaba Lambida Chathanba Ngamnanaba Amadi Ahal Oiraba Singh Asi Puna Tasinduna Leibaki Amadi Leikagi Yaifana Pagidamak Kari Kari Tawba Yabag Habadu Pangthoknaba Kidamak Forum Asi Sembani Haike Senior Citizen Forum Lamding Thawal District Manipur Haiba Forum Mangasidagi Koi Miam Damasak Taksare, Koi Wakalondi, the Kai Mangas Lariba, Jai Humpu, Matak Senior Citizen Singasina, Dundra Kadaba Mirol Sinda, Kunsigi Shang Lablamida Tengarakpa, Wakalon Sing, Tonaling and Sing Punamaxindu, Tungi Mirol, the Pagdamnaba Amasung, Halu Sing Tasin Komjilaga. Leibaki damakta lekai gi damakta kari tawba yagadage kari kari tawsigi haibagi tana tikna nabagi damakta amasung lekai sir thokpa thawdo wathok leibak sir thokpa thawdo wathok punamakta senior citizen na chaw thawang lominagani haibo sakka lonana asi emit asina miyam na sak takchari Paugi marak thana tembe break amta lominase Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Offer Canberra Industries Thamabun Mesnam Lekai opposite DM College Labana July Taramathu Kunmanga Fawa Yam Chorba offer on Pizari Madudi school bag ani Labada bag and half chicken Yamadi bag Malay 20% off Pizari Miana Sui and Kangaraba can back to school college seminar workshop sports airbag traveling bag rank on Chingbalwina Pambigani Luina school singing Oiba upon my uniform Supambigani Amasung uniform Kurimaki Apamba design the customized order to Yagani. Free plastic surgery consultation camp at Caesar Hospitals, Langos from 12 to 19 July 2025 in observation of National Plastic Surgery Day 15 July. Patients with congenital defect, burn and trauma injuries, post-burn defects, cancer reconstruction, etc. may avail the facilities. For details, please contact 9007 9007 94 or 9611 609611. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Admission open Sanali Street Tutorial Thangmaban DMC Road Center Asiki second foundation course class 10 Boseb Amadi class 9 and 10 CBSE Lagli Bazulagi Tangkut Manga Irai Nimitag Hauseragani SSLC exam 2022 2023 2024 Amadi 2025 ki result ta position holder kaya ama CGPA 910 Hawagi Manungda student kaya ama putok sa crack unit wise test mock test study materials recreational activities boys and girls ki hostel loina ben service ki kudong saba supizari Chahini Fuhena Babina Haiba Maming Asina Anala Yengilamda Thazaba quality labor amadi checking na honabagi kudam oiduna lakli diagnostic tagi horaga multi speciality hospital amadi cancer care fawbada
babinana mangzil thaduna lakpi Hojik amuk makhatana changsilaktuna mayamgi mafamda khudol tamjari Babina Institute of Nursing Manipur Nursing Council nasu recognize tawraba matam ga chunarba classroom advanced lab sing leijari Babina Multi Specialty Hospital amadi AOI Babina Specialty Hospital da clinical training fangbiyo expert faculty nupa amasung nupi gi tokhai ba hostel sel yamna changdana Babina Hospital amadi khongbu oiriba institute sing da thabak tawbagi khudong chabasu pizari hojik admission hojare suknatagi sit nipu khaktani ahan balakpada kudung saba pijagani Babina Institute of Nursing Nurturing Care Inspiring Growth Sajiwa Zel Road Khabai Soi Imphal East Break imatung taram nokchari pau makhatana pizari All Manipur Cinematographer Association Amkana Sinduna Nauna Film Forum Manipur gi mikhalda mai pakduna English ngani kun manga digi kun nipan fawagi nauna thau pubada yauraba amka gi mihut sing okpagi thoram ama ngasi Naurem Thong Radha Mohan Mandopta pangthokre amka gi mihut oina Film Forum Manipur da thau puraba sing adudi Film Forum Manipur gi Vice Chairman L Surjit Kanta BB Surjit Secretary Kangambam Ronel Maitei Joint Secretary Film Forum Manipur Yumnam Imo Ahumbu Okpagi Thoram Atuda Amka gi President L Radha Mohan Sharma Amka gi Secretary Haikruzam Naucha Amade Amka gi members sing na sarukya ke Film Forum Manipur gi Vice Chairman gi Hana Lairamniba Film Forum Manipur gi Fibam Adudagi Top Topa Kharadi Tauragani Haina Laizari Rules asi Yamna di Fajaba Adubu Mapung Fan Implement di Tauram Dabakaya asi Sakma Yengnabagi Karakom Toklambakaya Lairamniba Sing asi Handak Tining Thina Rules Singak na Chathanaba Yamna Transparency Laina Tabak Tawgani Film Festival Hana Mamang da Tauramba Sing Amuk Tawnaba Hotnabaga Luinana Tabak Taurampam Namag Lingzen Manana Tawminarabadi Soidana Mai Pakani Haike Hanagi film forum puramiba office biara singdagi hanungda karimba top kharadi koi tawbon ngamgene ne khali ada koi saidagi su tawgen silepe hang film forum gi le me rules si atu phajai adu implement tawon da wai dai adu rules to follow tawon da rule da dia bajal leiba koi yai to tawni tawdagi mamang da title start tawgodom ni banner start tawgodom ni ka haga tawron da ba film number pura loiraganda title sa tawge lakpa editor khande any kudumaki masa-masagi camera cinematography cameraman khande masa-masagi guild member oigadabani leibu mayam se hekta leiramdaba ti yawba khotba adum problem am thoe bhanagi si mamam gi tuna yam phate koti haibi wana taba akoi gi tam sidi yam neat and clean yam padana degi film gi kari development kai to ba kadai gi kai to yai kari fan lo yai adu film producer haisna kanano producer na tabai sin kanano moi de kari ko grant bi yai film forum na thai tawba film forum matanda na film festival taw gitre adu magadu kamain to yai Amkagi President L Radha Mohan Sharmana Amkagi member oirambadagi ngasi Film Forum Manipurda Mikhal Mai Paktuna Thau Puraba Singna Thabak Phajana Tawbiyo meeting yaudina mamangda che lakpagi phibam adudi lehengumse Amkagi yenglaga thabak tawigano rule da leiriba sing thabak tawbiyo pomnamaki afaba oiduna afaba film kaya puthokpa ngamba Film Forum gi term ama ohensi haike koi members sing sakni basing si phajana ala thabak tawna phajana tawhaningi ai meeting lakti na chi tharapudu ikai je adum tangdi tawdana ba koi gi sakti basingna tawhaningi adu sai ham apoi rone na haiki ba chinna haiba na taba chi noina kana tawbiyo haiba do angka gi oina di mamang chi chi am igre thaba oina tawbiyo wani film forum na koi togi mo igre sen haiba ko chi ibudu chi su ijerake ire ibasi du di makundunga pina thabuk tawbiyo Wadu mahai ni forum da chapi sing da haini ni se sena da koi gi ga mai nga da thabuk tobiu hai ba te rule da dei ba thabuk to tobiu koi angka gi mi myam se le ha ga angka gi ta khal la thabuk tobiu koi na hai gi ya biu ko biu hai ba di koi gi da le te adu na madu gi ga di rule da dei ba potu bi rule da thabuk to tobiu
ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ खुरखुल मांडब यूमफम रिलीफ कैम्प की कोऑर्डिनेटर सिंदोकपियो हाइना रिलीफ कैम्प अदुदा चंगजफम लौदुना लेरिबसिंगना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट खोंजंग चंगसिनख्रे हौजिक फाउबगे Am-Istv ना संदोकचबा मणिपुरी पाउ मतंग से लोइजरे बिरेंग ताबिरी बपुनमपो अमोकना खरुंजरे।